Kikubuar hati paman nakasngi skobha subscribe ya Donbok official production. Nakalian juga Voice of the People Party nilai wan sinis po SP office ban ujor dak FIR alor kawi ka post ke belatho dak kawi ka account ju breu ne ka breu bai ka teng VPP den bai ka ni ka post ula seprang akawi ka group ka ba khot ka Lampung ki khon kari te kani ka post ka ba belatho di persya eu MLA jo kan kram constituency ba Arden Mila go semoi badai ru Presiden juga Voice of the People Party. Nakalian juga parti ngelasim kaya kan kam bangin saudai ban ai ka FIR. Namar boleh kajing thok nalong sebapalat bakalong kiktian ki bakal makor ki balapun thok dia ya kalong renyang jong i. Am di tangkata. Kelak tak mat yong ru ya ka yeng kesem jong i ya ka konstitusi ya ka parti ba ya ka ri jong i por kowe. Kelor kan ni layo ban wan ai team ta wala mi kendu ya ESP sama kita nak duty nak tingwan jong presiden juga di India ndeng layo pan ICT bakla receive tu ICT bat ni kermen bakin le ya bulan kam pan wat ini gibreu bakin pensistom iki kakum ka ai nakalian juga parti ni kentu yaki pajba ba lada pidon kano kajing sengau mapidi ban kentho la kade yaki nam ikmat de yano ru kimdai kin ban penukam tiang bakal makor ba tak mat yong ya kaji em joki nomor ba kibri ki batai ki kam ba kila ban mi khmat ban train on tak jing pha lada pbi nok tilang re ko pin kho ta hukom kam dei tena kalian jo ka parti ngi kentu ki ba banin nang ni khmat ki di ban pikir hukom ban tho kumtu baru ya kalian jo ka ta kulit bat ka bos sarkar mo makin dapat ken ya kan hukom penukam kibri ki social media akhirnya ki kunti pemerintah nomor ba baik social media ke harap ki babun kiliang ban penpau ki penrai oi kata pada ya ka personal life jong ki beriu nani ban kentho ya bom dei ban deler kandai kerkom ban ni di ban long pikir hani pemerintah resibon ya kini ke post kami hak hak sautrik jong tahu benai bat menin ke singi la don suai ke jing meeting ban tang singi sawan sini ban ai ka FIR